Telah lebih dulu berada di Jeddah, pelatih timnas Patrick Kluivert siapkan strategi khusus jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sayang di waktu bersamaan, legenda timnas Belanda pastikan penjaga gawang Emil Audero tak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Patrick Kluivert telah tiba di Jeddah, tempat lokasi pertandingan timnas pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert dan juga tim datang lebih dulu sebelum para pemain mendarat guna memantau kondisi dan juga cuaca serta persiapan yang tepat untuk menghadapi dua laga penting. Kluivert bilang timnas sudah menyiapkan berbagai strategi, terutama dalam hal mencetak gol. Sejumlah skema disiapkan termasuk dari tendangan bebas. Sayang kabar buruk datang dari penjaga gawang Emil Audero. Kiper Cremonese dipastikan tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Kondisi ini membuat Kluivert akhirnya memanggil dua penjaga gawang klub domestik, Nadeo Argawinata dan juga Reza Arya yang kini telah dalam perjalanan. Yeah, Emil is out. Martin is coming, of course, but Nadeo, who is doing a very good job in Borneo, captain. They're first in the competition, so it's a good competition for Martin as well, and also for Nadeo, and that's what we want. We want to have competition. So that the position under in the goal will be as good as possible possessed, as well as the players in the field, of course, because we want to have the best team facing Saudi Arabia and Iraq, and the players have to prove their abilities to perform well in the team.